sa ga re tlo senya sebaka mongaka ke no gopela re o tse sebaka se o dumediše motheletše go le gauswi mo a re theleditšego a le gona. A ke dumediše malome ka kapa, a ke dumediše batho go le gausu mo ba le go gona. Ke ba tsebiše gore ngaka Mremišu wena ke be ke sa swere ke mabaka a rileng ka morago ga di tshwaregwano ka kua gae. Re na le monyanya o leng gona kwa abuti wa rena, o tla bole ka Sontaga ba lebe ke sa dia dipeakanyo tša gore dilo di tle di sepele ga botse. A ke dumediše magoši, ke dumediše ba bagolo ba ka Difokeng ka moka ka go fapana ga bona. A ke dumediše ke be ke bue malome ka kapa, ke dumediše baruti ba dikereke ka go fapana bo mma bishopo, ke be ke bue ke dumediše setšhaba sa gešo ka mokana ga sona, ke dumediša mangaka ka moka baruti ba profeta, ke a le dumediša ka moka gole le kgausi mo le leng gona ke sa šie motho. Ke re le lena ka mokgašong a ba dumele, ke kgajana ke sa dumediše banna batheeletši ba radio ya gabo rena ya Motse Community Radio Station, ka kua letlakaleng la Facebook le gona ke re madumeši ao a go tswa go phahla a go hloka sekutu ke re thobela. Re a leboga professor. Ntle le go senya sebaka mongaka, na ge re bolela ka Titikwane re bolela ka eng gabotse? Ge re bolela ka Titikwane re bolela ka lefelo leo le hlamilwego, le hlamang ke ba meloko ya gabo monna le ya gabo mosadi. Re bolela ka lefelo leo le hlamiwang morago ga gore monna le mosadi ba nyalane, ba fetše ba be le motse wa bona, gomme ka morago ga gore ba be le motse wa bona go tlo bitšiwa ba leloko gore batle ba hlame ntho re bitša gore ke Titikwane. Ke lefelo le le kgethilweng le kgethang ke ba lapa gore batho ba tle ba khuname fao. Na Titikwane ye e beiwa kae ka mo jarateng? Malome ka kapa, Titikwane e beiwa sekhutlwaneng seo e lego gore ga e nape e bona ke mang le mang. A ke hlalosetše motheeletši le mmogedi kua gae go lela gausi gore ba tle ba kgone go kwešiša gore ge re bolela ka Titikwane re bolela kang. Monna le mosadi ge ba fetša go ba lelapa la bona, go na le ntho re bitšang gore ke go kgora ka morago ga ge batho ba šetše ba nyalane. Go tla ba gabo mosadi, go tla ba gabo monna, ba tla ba rile mabjala. Kua ga gabo monna go tla bjala bo botlang bo sepela le pudi. Kua ga gabo mosadi ba no ria bjala fela, ba go no laela gore re ya go kgorela ngwana. Go ne ntongwe a ke leke go lemoša batheeletše le babogedi kua gae mabapi le tabeng ya go phasa, gore batho ba tle ba kgone go kwešiša gore Titikwane e sepela jwang. Ge o fetša go phasa ke ntola ba reng ge o tloga mo o phasitšeng gona serapeng, ga o bolediše motho wa ka ntle, ga o tsame o dumedišana go fihla mo o ya go gona. Ge re ya go kgorela bana, ka gabo monna ba ria bjala, ka gabo mosadi ba ria bjala, ba go laela badimo ba tsebe gore bana ba ba kae. Kua ga gabo monna re ria bjala, and then bjala bo ra laela ka bona bo bongwe ra botšea re ya le bona kua re ya go kgorela bana. Re tla be re ne le dikgogo tše pedi, re tla be re ne le pudi, gwa ba le mogala wa kgoro wa e leng gore o tla re ga e tla o tla swere lefata. Titikwane ge re fihla bakgalabe ba seno tsena ba tšea lefata ba le hloma ka letsogong la right, re ya go kgobokana mo lapeng. Mo lapeng ke mo medimo ka moka e kgobokanang gona. Ba gabo tate ba gabo monna ba phasa, ba botša badimo gore re fihlile lefelong la bana ba lena, le tsebe gore mo re phasa go gona ke lapeng, ka ge badimo ba kgobokana lapeng, ebile bana ba re tlile go ba kgorela. Re tlo ba hlamela lefelo la gore ge ba nyaka go bolela le lena ba tsebe gore ba bolela le lena kae. Wa phasa ba gabo monna, go a phasa ba gabo mosadi. Re gahlantšhitše medimo ya gabo monna le ya gabo mosadi ka lapeng la batho ba babedi ba. Alright? Ge re fetša re ya tloga ra botša badimo gona mo gore re ya go nyaka lefelo leo bana ba tlileng go phasa go lona.
re ba re swere ntho re ibitsang gore ke lekgwama goba kgokgophaneng nyane yeo re tsebang gore re ibitsa gore ke morithi wa badimo mo re le beyago gona lekgwama ka bolona ke morithi ya badimo ba dula fao re le ba lapa la gabo monna le ba gabo mosadi ra kwana ra nyaka sekhutlwana ke bolela ka khonana e ka ba ka ntlong ke raka ntle e ka ba khonaneng ya ntlo mara e fela e be ka ntle ra phasa mo ra re mo ba galabe bana ba tlo re ge ba lla dillo bana ba tlo re ge ba belegi bana bana ba tlo re ge ba rekile dikoloi bana ba tlo re ge ba bona o ka re go na le se se ba tshwenyang ka mogae ba tlo bolela le lena fa mogala bo moteo wa kgoro a zwala lekgwama le la fa ra tšea pudi ra hlabela gona mowe ra tšea le dikgogo tše pedi ra hlabela gona fao re ba re hlamile ntho re ibitsang gore ke titikwane ya ka gae re na le mafelo a go fapana empa batho ba ne go se a kwešiše re na le ntho re ibitsang gore ke titikwane ye hlamang ke balapa re na le ntho re ibitsang gore ke lephanda le e leng gore le hlama ke ngaka ge e goroša lethwasane ka gae ekwa lethwasane ge le goroga ka gae re le beela medimo mo a phasago gona lethwasane le e fela peo ya medimo yeo ga e swane le ge e le gore batho ba babedi ba kgora ba begelwa motse ga di swane re na le sekhutlo sa ge re latile badimo ka memoya re tla go ba bia ka gae ga re nape re ba tšea re ba bia titikwaneng ya gabo rena batho ba swanetše go kwešiša gore re na le ntho re bitsang gore ke titikwane ye e lego gore bana ba golang ka mogare ga motseo ba tlo re ge e le gore ga ba nyalwa ba re ba ye go phasa ka gabo bona ba tlo khuna mafao mo titikwaneng mohlang e le gore ngwana o wa tswa ka mogae o nyakile setene kae re tlo bolela le medimo gona mo titikwaneng ye gobane e tlišitše ke meloko e mebedi ka ge e le gore bana ba ka se pepegele motse bana ba begela ke batswadi ba bona lephanda la ge motho a etswa go thwasa ba bangwe ba ibitša ntlatle gore ba ibitša di no fapana ka mebitso motho a thwasitšeng re mmeela modimo wa gage mo e leng gore wa go mo phasa gona gore ge a bolela le yena a se ka sokola gore ge a nyaka go mmotša gore ke kry-ile lethwasana a se ka sokola ka gore medimo ye mengwe e kgole and a nke re dumela gore lethwasana le no sepela le ye go tšea makgalabetsoko a tle a mmeye ka gare ga lapa la gage gobane ba bangwe ba dikgaitšedi tša rena ba swere ke bakgalabe ba gabo rena ba kgoro re llela gore a bolele fao empa tate mogolo wa ge a mokwe a le fao re seke ra ya go motšea kua wa kry-a re tšere tate mogolo re šetše re mmeile kae ka bogadi ba ngwana tlabe re ria bošaedi jwale dilo tše di a fapana malome ka kapa baswa ba swanetše go di tseba ka nnete wa tseba di kwagala ga botse prof go na le potšišo mo ge ntše re tšwela pele e re ka gae ke mang kapa bomang ba ba dumeletšweng go khunama mola titikwaneng go bolela le badimo ba ka gae ka gae malome ka kapa ka ge ke re titikwane e hlamelwa bana ba ka gae ke bolelela lebakeng le legolo la gore bana ba motse wowe ka mokana ga bona ba dumeletše go khunama le bana ba bona ba dumeletše go khunama titikwaneng ya ka gare ga lapa ke moo ba rego ka gare ga lapa go swanetše go phela go na le kwano ka lebaka la gore go na le mabaka a tlong gore gapeletša gore ngwana o swanetše go khunamišwa godimo ga titikwane ditso ka go fapana ga tšona bangwe ba na le ntho re ibitsang gore ke thogola ka kua thokong ya bolobedu ba na le ka tsela ye ba isepedišang ka gona bangwe rena kudu ka mo thokong ya lehlakore la gaga bo rena re na le ntho re ibitsang gore ke titikwane so mo titikwaneng ke lefelo le legolo le re le hlomphang le le sa nyakeng le šata ka gae
le sa nyakeng gore motho o mongwe le o mongwe a no bapalla go phasa mola ene ga se ntho e leng gore rena di last born re ganetse bana ba etla go phasa godimo ga yona. Phapano ya ge motho a phasa lebitleng ya le ge a phasetša titikwaneng ke efeng? phapano shi malome ka kapa motho wa phasetšwang lebitleng ke wo e le gore o tswetse ke taelo ya gore a ye go phasa godimo ga lebile. Ga o no tsoga wa re ke ya go phasa lebitleng ka lebaka la gore lebitla ka bolona ke bothata. Why? Lebitleng re ya ka pitso ya bo magolo a rena e le ge re ya go pheta taelo ye e rileng re tseba gore badimo ba tlo ba re emetše ka mokgwa wo ba re kgopetse gore tle re phete. Go na le dilo tše e leng gore di swanetse re di bolelele ka gae. Why? Phapano ko gore o ka se no tšea lesea le sa tswa go belegwa le kgono wa ba o kitima le lona o tsena ka gare ga dirapa ba re o tlile o bega lesea o tla bo ria phoso ebile o gatiša ngwana mo go fišago gona ebile o ka be wa hlolola ngwana bolwetši goba o ka hlolola ngwana mokgwa wa gore a fete lefaseng ka lebaka la gore o mo gatiša mo go seng go swanela gore a gate gona ene ka go tla go hloka tsebo ka morago wa setle wa tseba re ngwana ga a leso ke santse ke tšee mobu wa tsela ke rieng goba ke tšee serokolo ke rieng. Lefelo la titikwane kudu le ne le mabaka le dipeelano tše e leng gore motho santse re ga a phasa go tšona. Lebitleng re ya ka pitso le mo go gapeletšegang go swana le ge re ria menyanya mara re phasitše ka gae pele. Prof Diakwagala metsi yeo e sehlong e dula motho na go diragalang ka titikwane? Ga o fela o ekwa badimo ba lla ba re lapella ka ga go sa thunya muši e le ge ba llela molora. Bangwe ga bana ba ba tshwenya ba no a thothobolong ya ka gae ba khunamiša ngwana a fola. Ke mo o bonang matšatšing a bolekgono re thoma go ba le malwetši a go ata a mantši. Lebaka ke gore ga re sa phetha setšo sa segaga borena lapa ge le dutše le sene motho sa mathomo gore ba babe ba ya go bapalla godimo ga titikwane ya ga borena. Malapa a o re ya go a aga a ka se agege e le gore rena re shaile titikwane medimo morago ga ga borena. Titikwane lapa la go ba le titikwane ke lapa la go ba le badimo ba ba felletšeng ba ba tletšeng ene ge o ka sepela wa le tlogela le le ka mokgwa wa go aga ntlo magweng goba wa go aga ntlo lefelong le lengwe le le lengwe le wena o tla beng o le rata e fela seo sa ntseng o se tsebe ke gore lapa leo le ka sebe le badimo gobane titikwane e šetše ka gae. Ene titikwane ga o te tšeele yona ge o thotha o swanetše go bitša ba leloko ba ba beileng ba hlamileng titikwane ye ba tle ba e kgopele gore bana ba re ba kgopela go šuruga mo morago ga mabaka a rileng a mabedi a mararo gobane go huruga ga botse ka sega ga borena ke bothata. Ge motho a gata lefelo a re ke tlo dula mo ebile a bitša ba lapa gore tla le ntlhomeleng lefata o ra gore o tšea badimo ba tsentšha ka mogare ga lapa le mohlang o huruga o swanetše go ba fa mabaka a kwagalang. Prof titikwane e ya kgona go ba gona kapa go a kgonega gore e be gona motseng o seng wa beelwa lefata? Ga e kgonagale. Why ke re ga e kgonagale malome ka kapa ke se ke se bolelang ke re titikwane molao wa yona molao wa titikwane e hlama ke bakgalabe ge ba etla go bea lefata ka gae. Titikwane e sepela le lefata mogala o a tlo re tlhomela lefata ke yena a yang kua a yang gore zwalla legwama ebile a yang gore phasetša a yang go botša badimo gore sekhutlo sa gore bana ba tle ba ledillo go sona sisi. Nakong ye nngwe rena dingaka goba baprofeta re ne go rela batho re re e ya kua mabitleng o ye go tšea maswi ka mabedi a tate mogolago o a tliše ka mogae gore badimo ba tsene ka mogae ke phoso ntweo. Why re santse re ye go tšea tše di leng kua mabitleng a ga borena gobane re na le tsela ye hlwekileng ya go tsentšha badimo ka gae.
nna ka setšo sa segagešo ke mo ke reng ditšo di a fapana. Mobu wa mabitla ga o tsene ka gare ga lapa la gešo. Lebaka ke gore ka kua mabitleng poleke ela re bitša malaong a batho ba bagolo ba ba ikhomoletšeng. Se se ileng ka kua se ile malome ka kapa. O ka se iše diplate ka kua wa bua wa re tlo di hlatswa ka ga ile kgone wa re o di bušetša ka kua. Mobu wa ka kua o fella ka kua. Ke mo bonang le ge batho ba fetša go boloka ba re digarafo tšela di seke di a tsena ka mo di hlatsuwe pele gobane se se tswang ka kua ga se sa swanela go tsena ka mo. Setšhaba sa segagaborena sena le go hloka tsebo ya go tsentšha badimo ka gae. Bangwe ba ne gore ba ya ka kua o kry ba tšea badimo ka mokgwa wa diplastikana ba namela le bona taxi ba swere mobu wa mabitla go bona. Ke bošaedi tabeo. Bangwe ba ne go ya kua ba ne ba nnoši ba khukhuna ba ya go ngwatha dihlogo le ka maotong a medimo ya gaborena ba di iša malapeng a bona ba se ba nyala goba nako nngwe ba se ba nyalwa. Ba re ba tsentšha badimo ka gare ga metse ya gabo bona. Ke bošaedi tabeo. Badimo gore ba tsene ka gae malome ka kapa ba tsena ka bagalabe ba kgoro ba gabo monna le ba gabo mosadi. Na ge motho a dula metse setoropong a ka kgona go bolela le badimo ba gage kapa ba gabo ka tsela ya mohutamang? Ge o dula toropong o kgona go kgopela rangwane, o kgona go kgopela ramogolo, goba o kgona go kgopela rakgadi. Wa bua wa ya ka lehlakoreng la gabo mosadi wa kgopela ba babedi. Wa ba bitša ba ria bjala ka ga geno. Wa ya le bona kua motse setoropong wa fihla kua ba begela bagalabe ba re bana šiba ba tlile mo ke mošomong. Šireletšang bana ba tsebe gore ba dula kae. Ke bolela so ka lebaka la gore metse ye mengwe ya batho ga e kgone go thekgaga ka lebaka la gore ga e na medimo ka gare. Batho ga ba tsebiše badimo ba gabo bona lefelo leo e lego gore ba dula go lona. Badimo ba tlo ba fa tšhireletšo jwang. Jwale ke mabaka ao ke reng re na le tshepedišo ntle le go ya go tšea mobu wa mabitla re o tsentšha ka gare ga malapa a gabo rena. Ya mobu ye nna ke e tsebang ke ya mogalabe o ba rego o nyaka go tsena ka gare ga lapa la gage ene e gabedi. Motho o kgona go ba le motse wa gage re šale re o hlamase gona a boe a re motse o ga ke o tsebe. Re kgona go ya ra ngwatha tše re di ngwathang ra tla ra mogatiša ka mogae ra bua ra di bušetša mara re sepela ka tshepedišo ya sedimo le ka taelo ye e swanetšeng le ka mokgwa wa tlhahlo ya batho ba bagolo ba ba seng gona le ba ba leng gona. Tene ra bua ra hlatswa lapa lela monga lapa lela a dula ka gare ga lapa la gage a lokologile. Wa tseba professor ditlhaloso tša gago mongaka kapa thuto ye o itlišago setšhabeng e kwagala gabotse. Putšo ya mafelelo e re ge motho a rekiša motse wa gagwe kapa a thota na mola tikwaneng o swanetše a šomašome jwang? Malome ka kapa ge motho a rekiša motse wo o begilwego o na go le titikwane pele a o rekiša o swanetše go tšwa a ye go batho ba go bereka ka semoya goba batho ba go bereka ka a kere dingaka tša setšo a yo kgopela maele gore na motse o ke a o rekiša badimo ba re ya dumela a ye go bitša batho ba ba hlamileng titikwane ge ba se gona re bitša bana ba bona ba tlo re phasetša ba re laelela ra epolola tšela tša gabo rena ra di tšea gabotse ra di ntšha gabotse ka gae ra ke ra rekile pudi kua pele ra ya go mhlamela titukwane msa ra ntšha badimo ba gabo ka mo gore wa tsenang a kgone go beya badimo ba gabo ka mo gare ga lapa. Badimo ba gabo ba se tle ba tshwenyana le ba ga maubane be ba le mo aga go bontšha gore o bontšha badimo gore ga ke sa le gona ka mo ebile o šutelela le bao ba tlang go tsena ka mo gare ga motso o tšea le mafata a gago ka moka le dititukwane tša gago le dithutlela ka mokana ga tšona dilo di a kgona go loka di a sepela gabotse.
Professor Dikwagala ga botse mongaka wa tseba Dikwagala ga botse a ke tsebo rena pele motlho mongwe re ka ya megaleng ke bona o ka re o ne batheletše šiba mo thobela ka kgašong mosadi wa ka o tshwenya ke sebabo se se dirang gore re se ka tlho re ba le bana be ke kgopela go tseba gore a ka thuša ke taelo ya mohuta mangwe right re tle re dira gore le hwetšeng di-phone number tša bona ba go swana le ba mongaka ka baka la gore le kgonne re lebeletše taba ya titikwane a ke tsebe gore go na le seo professor motlho mongwe a ka ratago go se tšweletša motlho mongwe pele re ka ya megaleng ke na le nneta gore malome ka kapa re ka ya megaleng re kwe gore batheeletši kapa babogedi bao ba re bogetše go kgolela gausi bona maikutlo a bona a reng mabapi le tabeng ya titikwane goba dipotšišo tšeo ba hlokang gore botšiša tšona ba reng and then ra kgona tseba re ka ba thuša jwang ka nnete 0648582771 0648582771 okay wala ya stabele shiba re gandelelweni bathi kuse ngandalelweni kuri ke mo ile gore gora go phasetswa gona ke le kandelo ke le kandelo all right a ke bia so batho ba ikušiše ke kgopela nke re lokiše se sengwe mo mabapi le tabeng ya mokgwa wa di-headset tše ka mo ka re dine le mokgwa go duelele kwa jwang mo ga go molato o ka re o ka mo go nna gannyane fela le na le ngwana wa lesogana awa ke kgarebe o ne ngwana wa lekgarebe gantši motse wa mohuta o bagolo ke lekile go nyaka se ba ileng ba mpotša ko gore ga re nape re o bega fela ka lebaka la ge e le tulo ya ngwana wa gabo rena go no kgonagala go tšwa batswadi ba gage ba ya ka mola lapeng la gage ba ya go begela bakgalabe ba sa hlabe mokgwa wa pudi ba ba begela fela gore ngwana o dula ka fa badimo ba tsebe gore ke lapa la ngwana wa bona mara ga o bege go swana le wo e lego gore kwa balekane ba babedi ba o banyetšeng ona gantši go ya batswadi ba ngwana ge ragadi ya le gona watla ge ba ga malome ba ga bomme ba le gona batla go tsebiša badimo gore ba tle ba kgone go le šireletša ka gare ga lefelo leo e lego gore o tla bole ka go lona ke leboga temo eo le ke sa tsebe gore o direga jwang mara ge o ne ngwana wa lesogana re tšea ngwana wa lesogana ra re o kgorela mmage motse ka ngwana wo wa lesogana ra re o kgorela mmage motse akere re ya leboga kgaetšedi yaka 0648582771 a re tope wa mafelelo professor ke mo ka re kgone go laelana le motheletši mcrs mo moeng dumela re gona rra lena thobela mo ke agile motho wa gešo aga wa ka gae wa ka gae wa begiwa na ke tlo ba bega wa nka mo be ke dula ga malome aka ya malome o nkere ke fallo monyane ba batsadi ba ka ba robala gomme a re thotha kua gomme a re tšiša ka gae gomme ra golela ka kwa gomme a nkiša ka gae ga jwale ge re mohlomphege ga jwale ge re bolela so
ga ona ga geno jalo motho o agileng gore ke re agile ka šua o agile ga geno mme ga a nyalwa mme ba o nyetswe aga ge go le bualo re bereka ka mokgwa o re ya go bitša ba gabo mme ra boa ra bitša ba gabo tate and then ge re kry-ile ba gabo mme le gabo tate and then re ya go nyaka lapa la gabo tate ra apea jwala ra robadiša lefata kua ga gabo tate ra nyaka pudi ra e robadiša kua and then ba gabo tate ba tla ba swere tšela ka moka le buala bola e lego gore ke ba go tla gore kgorela ka mo le ba gabo mme ba tla ra gahlanela ka mo gae ba tla ba kgorela mmago le papago Stene and then gora gore ge Stene se ba se kgorile ebile ba tla be ba se bega wena o wela ka gare ga Stene sa batswadi ba gago ke ya leboga aga gona ka mo le wa mošimana o tswa mafelo o ntšheditše mosadi magadi gona ka aga ga ya nnapa e senyega kudu gobane ga sebe go tswa mohlobolo ka fao mara a re reka lebelonyana o re nyaki pudi o thuše ba botate dilo tše ka moka di ye ga botate o begele ba gabo mme ba tle ba bege lapa le ba be ba go riele le titikwane mo o tlong go phasa gona gomme o tlo bona dilo di tlo sepela ga botse le manyalo ka no bona napa a bulega ka pela dilo di a kgona go loka di a ba ga botse ke lebogile mo le hlokang tlhahlo le seke la tšhaba go founa la bolela le rena ra bona gore re le thuša jwang ke ya leboga re a leboga professor nako ya rena e bile e nnyane kudu thuto ye e bontšha e le gore o ka re batho ba bantši ba sa e hlaelela mara a re dumele gore ka gare ga mapage a rena ba tla tsena ba tšwela pele ba botšiša la ba fetola gona kua mafaratlhatlheng ya ke tla le ka gore ba bagolo ba le ba swerego ka kua mafaratlhatlheng ba phele ba beile leihlo ke na le nneta gore tše ntšhitše ke di bolelang ba gona ba thieleditše ke na le nneta gore dilo di tla sepela ga botse ka nnete prof anke re tlhalosetše motheeletše ga jwale mohlho mongwe metsotswana mebedi o no e apeša ke moka go fetša go e apeša o botše motheeletše gore na motheeletše o kry-a kae professor Moremi taba ya titikwane a re tšeeng gore e gona e a phela titikwane bohlokwa lapa la go hloka titikwane go ra gore le dutse ka gare ga lapa le badimo ba ga bolena ba sa tsebego gore le mo kae nako nngwe bangwe ba lena le ya rapela mangelo ya ga bolena ga a kgone go ka kwešiša gore lefelo leo le lego mo go lona